Lithi iBhayibheli uPelina wayemane umhlukumeza njalo wona. Ngento esamhlukumezayo wona wayengenandaba nokuhlukumezwa kwakhe. Kanti isoloko siyanjalo kwindawo yaseShilo eyothandaza uJehova. Sekase nimemezele nakweyakho impilo bakhona uPelina ojongene nabo. Kodwa nizomemezela ungayeki ukuyeshilo. Lithi iBhayibheli wathandaza wona umthandazo wakhe wafakana kuJehova. Wakhulelwa wona wazala umntwana wamkhapha igama lomntwana wathi nguSamueli. Ayancwadi etempileni uyakhula uSamueli ngapha. Yazi bathandekayo, kungenzeka bonakele kanje efamilini yakho njengoba wena usakhula ukhulela ukuzikhulela ukhulile ifamily yakho and ukhulile isizwe samuntu. Kungenzeka ishaka zethu iSouth Africa yonke impileko yayo ilele kuyo. Uyakhula uSamueli bayanqaka ngabo. Lithi iBhayibheli wafakana ivesi kaThixo umfana omncinci uSamueli ifika kuye ebusuku. Uvakala uJehova uyambiza. Wavakala uSamueli esiya ku-Eli uthi Nkosi undibizelani. Uthi u-Eli kaebuye kwesithathu uSamueli uthi khawuthi kangakusabela uthi thetha Jehova umkhenzi wakho umamele. Ngoba khona iproblem yabantu ngoba abantu bake babelengaki bathi kuthini udlula kanjani uphafuma ayothetha emntwaneni sikhona sibadala. Abantu